Kaseng United Democratic Party menaga khat atri mentau benai kalale bantau ya ka circle jongka Mawryngkneng pat kumjuru ban Pynskhem ki Nongkitkam ki pathama ki jongka hagate yasingi lawan ban Pynskhem ki te ki Nongkitkam da u General Secretary jongka seng uba Jemino Mautho hagajing yalang ka balalong ha Mawryngkneng pat kaseng kala jiet ya i Dr. OS Jirwa ban longkum u President jongka te ki circle lawan banyadan bintalang ru ki ki nong yalam ka seng keme ringkat ki dukhot na ka Mawryngkneng circle. But hadir mengayo Pynskhem ya kali ke UDP Mawryngkneng circle ya ke Chengelang jong ke district Batmairu ke berkentup ya ke Nongkitkam constituency ke berkentup ya ke Mawryngkneng constituency ni sayo sakoi ke Chengelang ke Bakhamhe agba ni lumlang ya kini di Patpa na kini di Maitri constituency baginyo hak atasni ban ai ke Kerteng ke Batmairu jong kini ke district kebatmai jong ke seng UDP. Na semua orang UDP sekali. Hari ini by election ke Baladeno, dikemau anak kalian ke seng jong ke UDP. Nyimship pernyataan kandidat, nomor apa? Harus lapor keladon ke Jimperkat. Nah kalian jong ke Nongkitkam, jong ke parti UDP. Di badan hakade Mawryngkneng constituency bagi ayo ane kenduru iki kami lapor idon di Dr. Jirwa idon di Pak Pede orang mukim idon Pak Grace Kasati Pak Peter Lawai bagi dua di Ramban nah kami Mawryngkneng constituency lawan ane kendu jadi bagi ayo ane lum penelang ane syok kami Chengelang bat hakade lapor nah kami jungi ke parti UDP nama pengikwa akan bahkan pramo pengikwa benjok yu kandidat pengikwa benjok nama kadai penyang sanagalan jungi la benjok suk ke kongres untuk lapor tinggal perkhidmatan yang jungi bat halu lapor ki asyim ya kalai Pynskhem dakoi ke sur dakoi ke jimut bat penyang yo kandidat wayapun na kiseng NPP kata long masyarakat yang haji keren berkiramba berlepor, diomba kini tan nak kementar ke by election. Henry haka assembly election ke Barcelona, House name Arhajar Arbulai, ke UDP kan selesai yau kertong nakani constituency, nakani ke parti bijongi. Kalau don kecil keren kecil tai berlepor, diomba jemino, kinong kerjaan jo ke UDP. हमने हम Mawryngkneng की बोल में भले ही kita beriang di kandidat dengan ketika political strategy nak yang jomil berkuar di perkara tu yang mentara nak lengkap pada kuar bagaimana menduk menang jadi beliau di nomor shan di jomi yang ini kerjaan saya ke NPP you kandidat ke NPP